Okay, kita bawa pump sikit sebab layar depan dia kempis lah. Kempis sikit lah sebab lama tak gerak. Belakang okey tapi kita try pump kat. Baru sedap bawa. Tadi dekat sini tayar belakang sini, tayar depan atas sikit. Tayar depan sini, tayar belakang sini. Mana mau lah. Okay, dulu lah. Pump 9. Okay, silo full tank. Okay, penuh RM42. Okay lah. Oh, boleh rem. Okay. Terbakar ni maksudnya rectifier ada problem. Apalah, nanti aku ajar cara baikinya. Kalau tengok sini sebelah 12 ni ngam ni. Apa-apa pun nanti esok kita try bawa, tengok macam mana.